Yes, reka mbasuhuze abari muri teritwari ya Masisi mwese, nsuhuza abari muri teritwari ya Rucuro, abari mu bice byose byamaze kwigarurirwa, ibice byamaze kubohorwa n'intare za Sarambwe ndetse n'Amadubu. Ni Clever Bemba rero ndaje kugira ngo tuze turebere hamwe uko byitwaye hirya no hino. Mbere ya byose rero reka manze nakwihanganisha umuryango wa Rurangirwa wabaye jera wahariya Icyasamba. Amakuru ufite nuko yitabye Imana. Abaturage bahariya Butare Monastere, abaturage bahariya muri Bashari Mokoto, mwese rwose mwumve ndababwiye ko muzehe Rurangirwa yitabye Imana. Gusa icyo navuga kimwe, Imana imwakire kandi imutuze aheza, akomeze agende abane n'abasogokuru, kuko nta kundi ko byagenda, niko ino si dutuye niko imeze. Aha ndabihanganishije rwose, kandi famiye wenda navuga nk'umuryango turimo wa famiye Banatambi, famiye Intare official, famiye zose ndimo mu muryango rwose. Uno musaza yagiye kandi Imana imwakire. Yavuye Icyasamba muri 1994 ahunze FDLR, ajya gutura mu Mbuga Ngari niho yaratuye, na niho Imana yamuhamagariye muzehe Rurangirwa. Amakuru tuzanye rero ni amakuru agiye atandukanye, amakuru y'imirwano, ariko turaza kwibanda cyane ahangaha kuri point zero. Ndabasuje cyane kandi mbifuriza ibyiza. Turaza tunarebere hamwe uko byitwaye hirya no hino n'ubundi mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ahangaha ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kagahenge se kaba kubahirijwe, ariko icyo nababwira nuko nzanye amakuru y'umuriro, amakuru agezweho, amakuru yihutirwa, amakuru y'isasu, amakuru rwose y'isasu ubona yuko ariyo tubazaniye muri aka kanya. Aha, umunsi w'ejo ku itariki 19 intare za Sarambwe zifatanyije n'Amadubu zabashije kugwisha indege zo mu bwoko bwa drone 5. Ni hariya muri point zero ahari hagabwe ibitero na FARDC bakoresheje indege, ariko intare za Sarambwe ndetse n'Amadubu babasha kubisubiza inyuma. Muri drone 28 zari zaje kugaba ibitero 5 zabashije kuwishwa. Urukumva ko felicitation ku intare za Sarambwe ndetse n'Amadubu. Hanga n'ubundi reka wenda ino nkuru abariyo n'ubundi ntangiriraho. Umwe mu baturage batuye mu misozi ya Minembwe wabashije kuganira n'imboni za Clever Bemba, aranyomoza amakuru akomeje gukwirakwizwa n'itangazamakuru bivuga ko gukorana bya hafi n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uno muturage avuga ko ingabo za leta zirimo FARDC Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse n'umutwe wa FDLR zaba zarirukanye umutwe wa MRDP twirwaneho mu gace ka Karingi irimo MRDP twirwaneho, Bidegu MRDP twirwaneho, Birarombiri MRDP twirwaneho, Karongi MRDP twirwaneho. Niko mbibabwiye rwose kandi simbabeshya. Uyu muturage wasabye ko amazina ye agirwa ibanga ku mpamvu z'umutekano, yavuze ko aya makuru atari ukuri, asaba ko itangazamakuru ryigenga rigomba kunyomoza kugira ngo hatabaho kuyobya rubanda ku myemerere nyayo iri mu bice by'imirwano. Reka nanjye nongera mbisubiremo. Karingi ifitwe na M23 MRDP twirwaneho, Bidegu ifite na M23 twirwaneho, Birarombiri ifitwe na M23 MRDP twirwaneho, Karongi ifitwe na M23 MRDP twirwaneho. Aha, uno muntu rero yagize gutya ati, ndasaba ibinyamakuru byigenga, ibinyamakuru bitigenga kubeshuza ibinyamakuru bikomeje kuyobya abaturage bivuga ko ingabo za leta zafashe Bidegu, Karingi,
Karongi na Biraro mbiri. Ibyo ni ibinyoma. FARDC n'abafatanyabikorwa bayo ntibafashe ibyo bice. Murabyumva? Yakomeje asobanura ko kuwa kane ejo tariki ya 19 z'ukwezi kwa kabiri 2026 habaye imirwano ikomeye hagati y'impande zihanganye mu gace ka Mutunda hakurya y'umugezi wa Rwiko. Iyi mirwano yatumye abaturage batuye mu nkengero za Karingi na Bidego bahunga izo ingo zabo bitewe nuko imirwano yabereye hafi y'utwo duce. Amakuru atangwa n'abaturage agaragaza ko ibisasu byarashwe n'ingabo za leta byaguye mu duce dutuwemo n'abasivile, by'umwihariko mu ngo ziri hafi y'itorero rya WTMS Pake riyobowe na Revera Mugenza Gatabana. Ibyo bisasu kandi byakomeje kugaragara mu bice bya Bidego, Biraro mbiri n'ahandi hatuwe cyane. Uyu muturage yemeza ko nubwo ingabo za leta zegereye uduce twa Karingi, utu duce tugikomeje kugenzurwa n'umutwe wa MRDP Twirwaneho ndetse na Bidego, Karongi na Biraro mbiri bikiri mu maboko yawo kugeza ubu ngubu. Kanongera mbisubire, uyu muturage yemeza ko nubwo ingabo za leta zegereye uduce twa Karingi, ubu utu duce tugikomeje kugenzurwa n'umutwe wa MRDP Twirwaneho ndetse ko na Bidego, Karongi na Biraro mbiri bikiri mu maboko ya MRDP M23 Twirwaneho. Ibi bibaye mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera mu bice bitandukanye bya Minembwe na Mikenke, aho ku ruhande rufasha leta rushinjwa gukoresha intwaro ziremereye zirimo indege zitagira abapiloti, drones, kajugujugu z'intambara ndetse n'indege z'intambara zo mu bwoko bwa Sukhoi 25 mu kugaba ibitero ku basivili. Ibikorwa bivuga ko biri kuba mu gihe leta ya Kinshasa yemeye gahunda y'agahenge mu rwego rwo guha umwanya ibiganiro by'amahoro. Ibintu abaturage bavuga ko bitubahirizwa. Leta ya Kinshasa rero, ariko mwagiye mureka kubeshya, kuki muvuga ibintu ariko mukaba mutabikora? Leta ya Kinshasa ni mwebwe mbwira. Ariko noneho M23 nayo ikomeza gushinja uriya mutwe w'ingabo za FARDC kutubahiriza agahenge. Nibyo ngiye guhitanzaho. Ihuriro rya politike n'igisirikari Alliance Fleuve Congo ryasohoye itangazo ryihutirwa rigaragaza ko impungenge zikomeje ku mutekano muke ukomeje gufata intera mu bice bya Minembwe, Mikenke na Karingi muri Kivu y'Amajyepfo, aho rivuga ko abasivile bakomeje kwicwa mu buryo bwa kinyamaswa n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa n'imitwe iyishyigikiye. Iri tangazo rishingira ko ibikorwa by'ihohoterwa bikorerwa abaturage b'inzira karengane. Alliance Fleuve Congo 23 rero nayo irakomeza gushinja guverinoma ya Kinshasa kuba itarubahirije ka gahenge nk'uko bari bamaze kukaganiraho, ahubwo igakomeza kugaba ibitero ku baturage b'abasivile bakomeje kwicwa. Iri ni itangazo ryasohowe ndetse Alliance Fleuve Congo rishyiraho ni Lawrence Kanyuka, chef du département de la communication, ni nawe ryasohoka ku munsi w'ejo. Ariko ubona ko leta ya Kinshasa ntabwo iri kubahiriza ka gahenge, ubona ko abaturage bakomeje gupfa mu buryo bubabaje. Reka mabwiza ukuri rero, ibi bintu hano ngende muri territoire ya Masisi, ariko ibi bintu rwose ntabwo bibize kumvikanwaho, ni ibintu ubona ko bitagenda kandi ko bibabaje. Amakuru rero
ubona ko intambara yakomeje umurego. Reka wenda tuze tunagendera hamwe muri teritwari ya Masisi Gatoyi, iyo bita Pareko iyobowe na Kigingi, Pareko iyobowe na Mutayomba, bakuye, reka nongere mbivugeho rero, intare za Sarambwe zavuye tena muri centre ya Gatoyi. Muri centre ya Gatoyi baje bagaba ibitero biremereye. Intare za Sarambwe zirareba ziravuga ziti no, abana b'abasivile bashobora gupfa. Aho kugira rero ngo abana b'abasivile, abakecuru, abasaza, utwana tw'impinja bapfe, reka twe tuvanemo akacu karenge tube tuvuyemo. Nitumara kuvamo ubundi ibindi byo Imana izabikora, ariko turengere inyungu z'abaturage b'abasivili bavamo. Wangu centre ya Gatoyi kano kanya ndi kubabwira ngiye nka Clever Bemba ifitwe na Wazalendo rwose. Reka mbivuge nongere mbivuge, ni umutwe uyobowe na Kigingi ndetse na Mutayomba, nibo bagifite noneho centre ya Gatoyi, nibo bayirimo guherejo. Intare za Sarambwe ziri muri ya misozi ihakikije, ariko muri centre harimo Wazalendo. Ntabwo ari intsinzwi kuri mama 23, kuko n'ibice byose ifite yirukanye mu Wazalendo, guhera za Rubaya, za Mushaki, za Kagusa, Masisi centre, Bihambwe, Gasheberi, Mpanamo, Gahongore, Rwashi, Nyabyondo, za Bugabo, aho hose naho bagiye babaka. Amakuru nuko yari imirwano ikomeye, intare za Sarambwe zirabarasa, ariko rero kanyakimira abasirikari baye mu 23. Katsuze Colonel Zirarya na Colonel Damascene, Colonel Mafieri muraho, namwe ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Colonel Kabaka muraho afande, mugubwe neza kandi mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Intare za Sarambwe buri ikintu kizakwereka umusirikare nuko yabonye ibintu bikomeye, akomandinga withdraw, mukakora withdraw mukavamo, ubundi mukagenda mukiprepara. Ariko nikabe withdraw nka ya yindi ya Wazalendo, FRDC, FDNB bakoze withdraw ibunagana, bakaba bagikomeje gukora withdraw, bakaba bageze Uvira. Iyo ni withdraw uginga. Withdraw nshatse kuvuga niriya intare za Sarambwe zikora, zikava muri Masisi amasaha 6, ubundi bakagaruka bari gukubita ingegero, bakava muri Ngungu, ubundi bakagaruka bari papa. Iyo niyo withdraw. Mugenda mukajya kwitegura, nimukore yaye n'ibitangwa reprise strategique izava hunagana, ubungubu ikaba igiye kugera Gisangani na za Karemi. Iriya ntabwo ari withdraw. Ya nugutsindwa, tuye tuvugisha ukuri, harimo intsinzwi, utsindwa. Ukanyene ngo ahiriye mu nzu natagira ute nahadapfunda umutwe. Hara rero urugamba n'ubundi rurakomeye kandi rurakomeje muri Gatoyi. Bashari Mokoto ho bimeze gute? Reka maze nababwiza ukuri. Muheto hakurya aho bita Ibusihe za Gatyazo, Wazalendo nijoro bari kujya baza. Mwabonye ko baje bakiba Nyamitabo, bakiba Indazi, bakagira uti nabuno bari kuza gukora mu operation nijoro. Cyakora niba ari abagabo bajye baza kumanywa barebane n'intare za Sarambwe, uretse ko nta kigushu cyapfa guhangana n'intare, biragoranye. Nuvuga ngo kitwaza ijoro gihunyira, bagiye babahereza n'amazina, bamwe ngo za special force ngo ni ibihunyira. Ntabwo igihunyira cyajya guhangana n'intare, biragoranye. Muri territoire ya Masisi ubona ko mu buce bujya butandukanye abazagahira Itambi, Wazalendo bari kuza bakagera Itambi ninjoro kubera defense iri hejuru mu bigo, bakaza ubundi bakongera bagasubirayo. Birababaje.
abaturage rero bahariya Imuheto Busihe baratabaza bakabwira Fande Makenga, bakabwira Fande Badacoka, bakabwira Colonel Nsabimana. Ari umuntu wambaje ngo nimubwire ngo amakuru ya Colonel Nsabimana ngo ntabwo muheruka. Colonel Nsabimana ni komanda brigade, ari Gicanga, ni udepura wenze kuzava za Karembe, yo za Mpeti, za Mera, za Kiza, za Mpati, za Gahira, za Kirumbu, za Kibarizo, hakurya Bukombo burya nayo niye. Brigadier niyo ide proze hariya. Reka nsuze twahise Colonel Faustin. Colonel Faustin irasibemo Colonel, ndagukunda cyane kandi Imana iguhumugisha ugire impagarike n'ubugingo, ugire Imana n'amafaranga n'abandi bose. Noneho bagatabaza bakavuga ati abaturage bahariya kwa Mayanga ati mudufashe, hani Busihe hakeneye defense. Abasirikari bari muri Muheto babana na Gashema bwa chef de centre nawe chef de localité buri. None harabura iki? Abaturage bari ko bari gutabaza ziriya iriya mihigiti kwiri kuza kubiba. Ejo bundi baraje batwara ubutelefone hariya za Gatyazo. Imuheto hakurya Busihe baherutse kugera hejuru tena baranarasa, ariko ejo bundi bavuye batarashe. Kumva ko bisaba kugira ngo bari abaturage rwose afande murebe icyo mubakorera, reba icyo mubakorera kuko bari gutabaza. Shabunda ngo byitwaye gute mwugaheka mwe? Shabunda ngo uzi ko intare za Sarambwe ngo zigiye kugira Maniema, ndetse nizigeraho noneho ntuzarajyaye Kirombo urajyaye muri teritwari ya Rubero. Ibice bigiye bitandukanye no za Kipese za Limbongo haratekanye, ariko Bordi Lake Douar intare za Sarambwe naho ziri kwa advancinga, ariko zakiriye abashyitsi cyangwa abaje kwiyunga bavuye muri FARDC 16 harimo n'umuriyetena witwa Rafiki. N'andi makuru mutari muzi. Liyetena Rafiki n'abasirikare 15 na 16 babashije kugira mu ntare za Sarambwe ziri Bordi Lake hariya Kamandi. Karibu cyane FDLR mwebwe mwaji wanyu ntago muhazi kumupaka Grande Barriere ara kugera saa 6 za nijoro abafunguye, Petite Barriere no kugeza saa 12. Buriya koko mwabuze uko mutaha, kandi noneho Grande Barriere harimo na kaburimbo. Petite Barriere bashyizemo amapave, nuwa ngo wambuka mu mapave wenda hari akantu gatoya kugenda n'amaguru nako ugenda ahantu harimo umukungugu, ariko sibyo bibote biri kunuka mwambara, ubundi ko aribyo byamenyera uriya mukungugu mwatashe mukajya iwanyu kajya kwambara twadukweto uduponchi twadukweto two hasi, mbese tumwe tw'abasirimu, mukava muri ibyo bintu byo murimo. FDLR mwatashye, Nyatura mwakwiyunze. Ibyo ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya, wallahi warasura ubusumire layim, babwiza ukuri kandi sinjye mbabeshya ndakagira kwakundi. Reka mabwiza ukuri rero mwogaheka mwe. Muri territoire ya Masisi agahenge nago kari kubahirizwa, muri territoire ya Rucuru nago agahenge kari kubahirizwa. Uwitwa Sansusi alias Karisimbi yavuye kwa Dominique Daruhutse ngo yagiye kwiyunga kwa Jean Marie Bonane ngo ni ushinzwe iperereza, ariko se yashwanye na ntuza, yashwanye na Domi. Karisi Sansusi umugore wawe wamusanze Goma na musanze ari ku station hirya yo ku station kitwa Amani ari gucuruza inyama z'ihene. Buriya wibereye muri ubwo buginga, nta nubwo wanatekereza n'umugore ajya umwana wawe yitwa niba ari Ngabo, niba yitwa nde, umuhungu wawe w'imfura waje ukarira abana bawe ukava kwa Jean Marie nawe ukagira mu mugingo n'umuntu ngo wize ngo yize ku ESP se bisobanura ko ugomba kuba kwa Jean Marie. Reka rero abakunzi b'Intare official, abakunzi ba Clever Bemba, nkomeze mbifuriza gukomeza kugubwa neza kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru ni menshi kandi amakuru agezweho. Icyo nababwira kimwe nuko intare za Sarambwe zikomeje umurego kurengera abaturage, ariko abantu bari ruhihi muraho kaworose kazabuka ari kubageraho. Kanzuze n'abandi bose bari hariya muri
muri Bukavu. Imana ibahe umugisha rero, mugira impagarike n'ubugingo, mugira Imana n'amafaranga, mukomeze mugubwe neza, Uwiteka akomeze kwibana na buri wese wakoze subscribe kuri no televiziyo yacu anariyo yanyu, ubundi dukomeze twibanire. Mwibuke ko maze iminsi manza ari umunsi umwe kuva ejo ntabwo nari nashyiraho amakuru, byatewe naho nari nagiye, ariko nagarutse amahoro, nta musarendo wambonye. Reka nsuhuze Generali Autoproclamé witwa Inyasi Sauli, niba ari Dunia, Generali Jean Marie nawe ni Autoproclamé Kagiri uraho, n'abandi aho bari hose ndabasuhuje, ariko intare za Sarambwe zose ndazisuhuje, abakobwa, inkumi n'abasore, abasaza n'abakecuru bari mu buyobozi. Alliance Fleuve Congo. Reka nsuhuze abadepite bose bakomoka muri teritori ya Masisi na teritori ya Rucuro bari Kinshasa, bari kurya amafaranga ariko ntibibuke umuryango. Reka nsuhuze abadepite bo muri Beni batagira ubwenge, bibagiza ko hari ikibazo cya ADF nari ikomeje kwica abaturage, ahubwo ugasanga bari kuvuga ngo M23 ibyo ni ukubura ubwenge. Ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza, ni Clever Bemba, ariko buri bantu bose icyo tugomba guharanira ni amahoro. Reka nsuhuze Pole Institute, ndabakunda cyane, Uwiteka akomeze abahe umugisha kandi mukomeze mube abapasifikateri beza, murakagira inka n'amata ku ruhimbi. Imana ikomeze kwibanira na buri wese.